hari icyorezo cyateye njye nawe tukiziranyeho kandi kirahangayikishije cyane, ariko kubera ko ino video iri bujye kuri YouTube ntabwo ndi bukivuga izina. Ninjya mvuga icyorezo umenye icyo ndi kuvuga, ni cya kindi nyine kiri gutuma dukaraba intoki kenshi, tukaba tugomba kwirinda tukaguma mu rugo. Nicyo nshaka ko tuganiraho. Cyaje gute? Ni izihe ngaruka kiri bugire ku bukungu bwanjye nawe? Ni izihe ngamba ushobora gufata? Ni izihe ngaruka se kigira ku bukungu bw'isi yose? Ngibyo nshaka ko tuganiraho muri iyi video. Iyi video ishobora kuba ndende, ariko nuyireba ukayirangiza nzi neza ko igihe cyawe utari bugitaye. Iyi video turaganira ibintu maze nk'iminsi 4 cyangwa 5 ndi kwegeranya kugira ngo ngerageze kumva neza iki cyorezo, ingaruka gishobora kugira mu gihe kiri imbere, kandi nawe nzi neza ko bishobora kugufasha. Nguhaye ikaze. Nkuko maze kubikubwira mu kanya tujye kuganira ku cyorezo, ntago ndi bujye nkivuga izina, ariko ubwo uracyumva nyine impamvu ntakivuga izina nayo nayikubwiye. Nk'ibisanzwe nge ndi Joye Didier, hano tuganira ibintu byinshi byaduteza imbere, kandi urumva ko icyo nacyo ni ikibazo gihangayikishije cyane cyane ko kuri icano turaganira ibintu by'amafaranga. Iyi video turayirangiza turi kuganira ese ku mafaranga tubigenze gute ko iki cyorezo cyaje, ninshiko nkakivuga simbizi ko turi bigenza, ariko ntabwo ndi bukivuge. Rero ukuntu tugiye kubigenza muri iyi video, ndabanza nkwereke ngo cyaje gute, twibaze ngo cyaje gute, gitangira gute, ese kuki ari ngombwa kwirinda kuruta kwivuza, turamutse turwaye turi benshi mu Rwanda byagenda gute, twongere turebe ubukungu bw'isi iki cyorezo kibugeze hehe, none turebe ngo mu Rwanda nizihe ngamba ziri gufatwa cyangwa se twebwe kizatugiraho izihe ngaruka. Turasoza tureba ngo nge nawe ni iki twakora kugira ngo iki cyorezo kitazadusigamo imvune mu bijyanye n'amafaranga mu buryo buri financially. Ndibuze gusobanuramo ubukungu cyangwa economy, ariko nagerageje kugerageza kubishyira ku murongo ku buryo mbisobanura mu buryo bworoshye cyane nshoboye. Ntago nzi neza niba ari bwo bworoshye bushoboka, ariko ubwo nge nshoboye ntago ndi bubivuge muri ya mibare cyangwa se muri ya magambo y'abantu babivugamo by'ubukungu. Ndagerageza kubivuga mu buryo umuntu wese ashobora kumva. Dutangire rero, ubundi iki cyorezo cyaje gute? Uribuka ko bavuga ko cyatangiriye mu Bushinwa. Yego, tariki 31 z'ukwa 12 mu mwaka ushize wa 2019 nibwo bwa mbere Ubushinwa bwabwiye umuryango w'abibumbye ushinze kubungabunga ubuzima, umwe bita WHO mu cyongereza cyangwa se OMS mu gifaransa, ko buri guhura n'ikibazo. Bari kuvuga ko mu mujyi wa Wuhan mu ntara ya Hubei mu Bushinwa hari abantu benshi bari gufatwa na virusi batari gusobanukirwa, bakabona imeze nk'aho ari umusonga abantu bari kurwara ariko mu buryo badasobanukiwe. Ibyo baba barabivuze. Ariko tariki ya mbere z'ukwa mbere muri 2020 nibwo noneho bafashe icyemezo cyo gufunga isoko ryacuruzaga ibintu bikomoka ku nyamaswa, kuko mu Bushinwa abantu barya inyamaswa z'inyagasozi cyane. Iryo soko nyine ryacuruzaga inyamaswa z'inyagasozi. Noneho bafunga isoko rya mu mujyi wa Wuhan ryitwaga Wuhan. Iryo soko rero batekerezaga ko ariho iyo virusi yaturutse, kandi na n'ubu ngubu niho hantu hambere nyine byagaragaye. Abantu rero 40 bari bamaze kwandura icyo gihe tariki ya mbere z'uyu mwaka z'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka wa 2020 bari bamaze kwandura mu Bushinwa, kandi barembye rwose. Tariki ya 5 z'ukwa mbere uyu mwaka n'ubundi Abashinwa bari gukeka ko ino virus, iki cyorezo gihari, ari wenda ikindi cyorezo gisa n'ikigeze kuba muri 2002 kugeza muri 2003 nanone giturutse mu Bushinwa, kisasiye abantu 770 ku isi hose, cyitwaga SARS. Ariko si cyari cyo, ahubwo tariki ya 7 z'ukwa mbere nibwo OMS yandi turi gukomeza tuvuga wa muryango w'abibumbye yaje kuvuga ko iki cyorezo gishobora kugira irindi zina, bakita 2019 COVID. Wibuke ntago turagera ubwo kwizina ubu ngubu cyitwa. Birakomeza. Tariki ya 11 z'ukwa mbere mu Bushinwa baje gutangaza ko abantu batangiye gupfa. Umugabo w'imyaka 61 wari warahahiye muri rya soko rya Wuhan muri Wuhan yari yapfuye azize iki cyorezo cyaje. Birakomeza. Tariki ya 13 z'ukwa mbere umuntu wa mbere utari uwo mu Bushinwa yaranduye, yari uwo muri Thailand, ariko nawe wahahiye muri rya soko rya Wuhan ryo muri Wuhan. Noneho tariki ya 16 z'ukwa mbere Umuyapani wa mbere nawe yagaragayeho iki cyorezo.
akigaragaraho nawe kandi yaragiye muri rya soko rya Wuhan. Birakomeza, byagiye kugera uwo munsi muri Amerika, muri Nepal, mu Bufaransa, muri Australia, muri Malaysia, muri Singapore, Korea y'Amajyepfo, Vietnam ndetse no muri Taiwan, hose hamaze kugaragara kesi z'abantu bafite aho bahuriye na Wuhan bageze aho ngaho bose barwaye. Tariki 20 z'ukwa mbere hari hamaze gupfa abantu 3 bafitanye isano na rya soko, abandi 200 bamaze kwandura. Urumva ko byari ibintu biteje ikibazo, ariko ntago byari byakabaye ikibazo cyane ku isi hose. Byagiye kugera tariki 23 z'ukwa mbere uyu mwaka, Ubushinwa bufata umwanzuro wo gufunga imijyi, noneho bagafata imijyi bakayishyira mu kato. Donc ntabe transport iva mu mujyi cyangwa se ingendo ziva mu mujyi, haba mu ndege n'ahandi hantu hose zijya mu yindi mijyi. Imijyi yafunzwe ni Wuhan n'indi mijyi ituranye nayo ibiri, umwe witwa Xiantao n'undi witwa Chibi. Yose irafungwa ishyirwa mu kato. Tariki 30 z'ukwa mbere rero OMS noneho nibwo yavuze ko iki kibazo ari ikibazo gihangayikishije isi yose. Ntabwo yavuze ko ari icyorezo gishobora kugera ku isi yose, ariko yavuze ko ari icyo mu cyongereza bita global emergency, imeze nko kubakangura ikavuga ati iki kintu mwitonde gishobora kuza kubageraho. Icyo gihe rero twebwe twumvaga ko inaha kitazahagera, kandi hari hakirimo igihe kinini. Rero ukwa mbere kwagiye kurangira mu Bushinwa, ukwezi kwa mbere nyine tariki 31 y'ukwa mbere, abantu 9,809 bamaze kwandura iki cyorezo. Mu Burusiya, muri Espagne ndetse muri Sweden no mu Bwongereza byari byarahageze, wongeyeho na bya bihugu navuze bwa mbere. Twinjiye mu kwezi kwa kabiri, byagiye kugira tariki ya mbere z'ukwa kabiri. Urumva tariki 31 z'ukwa mbere mu gihe abantu bari banduye bonyine mu Bushinwa ni 9,809, ariko tariki ya mbere yarangiye z'ukwa kabiri abantu 11,791 mu Bushinwa bamaze kwandura, muri bo 259 bamaze gupfa. Umenye ko ubwo uwo munsi nawo warangiye Canada, mu Budage, muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, handi bafite ya wa mujyi twita Dubai, niho dukunda kubamenyeraho, naho iyo virusi yamaze kuhagera. Byari biri gukomera. Tariki 2 z'ukwa kabiri nibwo noneho umuntu wa mbere mu Bushinwa yapfuye, atari uwo mu Bushinwa, yapfiriye muri Philippines. Urumva none abantu batangiye gupfa mu bindi bihugu, urumva bitangiye gutera ikibazo. Tariki 7 z'ukwa kabiri ubwo hari ibyo ndi gutaruka, umudokteri wa mbere witwa Li Wenliang wari warabwiye leta y'Ubushinwa ko iyi ishobora kuba icyorezo, iyi virusi ishobora kuba icyorezo gikomeye cyane, ntibabyitaho, nawe yarapfuye. Amaze gupfa noneho urumva ko ibintu biri gukomera. Tariki 14 z'ukwa kabiri nibwo umuntu wa mbere yagaragaye muri Afrika, yagaragaye muri Egypt cyangwa se muri cya gihugu bita Misiri, agaragara ari n'umunyaburayi wa mbere we yapfiriye muri Afrika. Yari afite ubwene gihugu bw'Ubufaransa. Urumva no muri Afrika kirahageze. Duhite dutaruka noneho tuve mu kwa kabiri tugere mu kwa gatatu. Tariki 7 z'ukwa gatatu abantu 3,500 bari bamaze gupfa, tubaze ku isi yose. Kandi noneho ku isi yose abantu 1,200 bari bamaze kwandura iyi virusi ku isi yose muri rusange. Tariki 9 z'ukwa gatatu noneho Irani yakoze igikorwa gisa naho gitangaje, yarekuye imfungwa 54,000. Iravuga ngo mugende, ntago dushoboye kubitaho muri iki gihe cy'icyorezo, mugende mwebwe mujye kwirwanaho. Ibaze kurekura imfungwa 54,000, ntekereza ko ari nyinshi cyane. Tariki 14 rero z'ukwa gatatu nibwo noneho mu Rwanda twabonye bavuga ngo umuntu wa mbere yagaragaye rero ari umuntu wagiye mu Buhinde, mu mujyi wa Mumbai, agaruka i Kigali, amara iminsi, nyuma y'iminsi mikeya biza kugaragara ko yari yanduye. Uribuka ko hasikiriye ibihuha babeshyera umuntu witwa Sharma mu mujyi ko ari we wari wanduye, bibi bintu birebire, ariko byarangiye bigaragaye ko nyine atari we uwo ngo wari wanduye. Leta ivuga ko ari ahantu ho kwitabwaho we n'umugore we n'abandi bantu bakeka ko bashobora kuba bari banduye, bakaba bari kubakurikirana. Nyuma y'icyo gihe rero uribuka ko leta yafashe ingamba inaha zo gufunga ibigo by'amashuri, abanyeshuri bose bagataha bakajya iwabo kugira ngo icyo cyorezo gikomeze kwirindwa. Kugeza tariki 18 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka mu Rwanda hari hamaze kugaragara case 11 z'iki cyorezo nyine turi kuvuga. Uribuka ko ntari kuvuga izina ryacyo, kandi uribuka impamvu ntari kurivuga. Rero icyari gikurikiyeho leta nyuma yo kubwira abantu ko babishoboye bakorera mu rugo, nyuma yo kubwira abanyeshuri bagataha, ubu indege
ntizari ziri gukora, indege ntizemerewe kuva mu Rwanda cyangwa kuhagwa. Noneho Beneri yafashe ingamba z'ubukungu, ndibuze kukubwira. Beneri ifatanyije n'ibigo by'itumanaho, kuko nabyo bigiraho bihurira n'amafaranga n'amabanki, ndakubwira ingamba z'ubukungu bafashe n'icyo ushobora kuziprofitamo kugira ngo nawe urebe ko waza kwitwara neza nyuma y'uko iki cyorezo kiri kwangiza ibintu byinshi. Noneho ikindi kintu, utubyiniro n'utubari ntibyemerewe gukora ubu ngubu, nabyo birahagaze. Urumva ko bitoroshye, kuko rero iki cyorezo gikomeye cyane, hari ibintu byinshi byahagaritswe bifite ingaruka nini ku bukungu. Reka duhere nko ku myidagaduro. Mu myidagaduro urabizi hari igitaramo cyagombaga kuba, abagombaga kugikora ni Adrien Misigaro afatanyije n'abandi bantu. Uyu muhanzi uririmba indirimbo zo guhimbaza Imana yarafite igitaramo cyitwa Each One Rich for One, niba bivuze neza nk'uko icyo gitaramo cyitwaga, ntago mbyibuka. Yego, iki gitaramo nta muntu n'umwe wakitabiriye, ahubwo bagikoreye kuri social media basubiza n'abantu amafaranga yabo, nubwo nyuma numvise ngo barabihagaritse ibintu nk'ibyo ngibyo. Bashyira Bizimana nawe yari afite igitaramo cya Pasika, afite n'ikindi Burayi, cyo yaragihagaritse. Igor Mabano yagombaga kuronshinga album ye muri ibi bihe, nawe ibyo byarahagaze. Cecile Kayirebwa yari afite igitaramo, abagiteguye bavuze ko ubwo bahombye miliyoni 30 kuba kitarabaye. Ikindi kintu cyari gihari ni abantu batanga ibihembo kuri filime bitwa Mashariki African Film Festival, na ibintu byabo byarahagaze. Rwanda Convention Bureau, ikigo kiri mu bitegura inama muri convention n'izindi nama nyinshi zibera hano mu gihugu, cyavuze ko muri aya mezi abiri, mu kwa gatatu no mu kwa kane, hari kuba inama byibuze 20 zose zahagaritswe. Uzi igihombo kirimo miliyoni 8 z'amadolari. Ni amafaranga menshi cyane. Urumva ko ari amafaranga menshi yagomba kwinjira mu gihugu. Aka kanya uri kumva igihombo iki cyorezo kiri gutera. Reka nde kuvuga rya zina. Iki cyorezo igihombo kiri gutera uri kucyumva. Kugeza aka kanya uyu munota ndi gukora iyi video, ushobora kureba ino video ibyo ngibyo byahindutse. Hamaze kurwara abantu 220,233 n'abantu 9. Hamaze gupfa abantu 8,986. Abakize ni 85,778. Urumva ko abapfa ni bake, abakira ni benshi, ariko bari gupfa, sibyo? Niba bari gupfa rero mu Rwanda aka kanya ndi gukora iyi video nkaba ndi kubwira ko hari abantu byibuze 11 banduye. Reka nkubaze ikibazo, uratekereza ko uramutse uretse kwirinda ukarita ukagufata iki cyorezo mu buryo buri seriye, ngufata ingamba maze tukandura turi benshi, byateza ikihe kibazo mu Rwanda? Kugira ngo byumve, ngiye kuguha urugero rwo mu Butaliyani. Mu Butaliyani batinze gufata ingamba, leta yatinze gufata ingamba n'abaturage baratinda. Byagenze gute rero? Abantu benshi bararwaye. Kubera ko noneho kurwara kw'abantu benshi bisobanuye ko abantu benshi bisanga baryamye kwa muganga. Kwa muganga habuze ibitanda byo kuryamisha abantu, habura bya bintu bahereza abantu umwuka, kuko igitanda cyo kwa muganga giba gifite ibikoresho kigenewe. Noneho ku buryo bitegereza bakavuga ngo uyu muntu ni mukuru, uyu ni muto, uyu yapfa vuba, reka dukize uyu nguyu n'ubundi wendaga kubaho. Uri kumva ukuntu bigoye? Mu Rwanda subwo twanduye turi benshi byagenda gute? Biradusaba kujya mu mibare. Muri description y'ino video uze kuza kurebamo ama link, ibintu byose ndi kuvuga mfite ahantu nabikuye. Mu Rwanda ku baturage 1000 kwa muganga twandikiwe igitanda kimwe n'ibice 6. No kuvuga ngo niba muri abantu 1000 ntago mufite ibitanda 2 byibuze kwa muganga. Uri kumva turwaye turi benshi, kibazo cyabaho nta naho kuryama twabona kwa muganga. Sinzi niba twarigirwarira muri hoteli cyangwa hehe. Kandi wumve ko ari ikibazo kiri ku isi hose, nta utabara undi, nubwo hari abatabara nko mu Bushinwa, ariko urumva impamvu ugomba kwirinda. Twanduye turi benshi, icyiza nuko izo kesi zaguma kuba nkeya, ku buryo kwa muganga bakomeza kuvura indwara zisanzwe, ibitaro nabyo bivura iki cyorezo bigakomeza kuvura iki cyorezo, aho kugira ngo tujye kwa muganga. Ni ikintu gikomeye. Ku baturage 1000 mu Rwanda hari igitanda kimwe n'ibice 6, ntago byibuze hari ibitanda 2. Cunga rero, cunga neza, guma mu rugo nk'uko leta ibivuga, karaba intoki, wirinde kwikora mu maso naye yose, ucunge, wirinde, urinde n'abandi bantu. Sindi bugaruke ku ngamba zifatwa, ahubwo ndibuze kukubwira ahantu ushobora gukura amakuru yo kwirinda kugira ngo ukomeze kwirinda. Gusa aka kanya hangeze nkwibutse ntugakurikire amakuru yo kuri social media gusa.
ukwiriye kugira abantu ukurikira kuri social media. Kuki ndi kukubwira ngo ntukurikira amakuru yo kuri social media? Nuko kuri social media abantu benshi bavuga ibintu bashaka views, bashaka gucuruza kuko ikintu kiba cyaje, ku buryo bashobora kucyongerera imbaraga kidafite cyangwa bakagutera ubwoba, mbese ntusobanukirwe biri kuba. Rero ndibuze kukubwira abantu ushobora gukurikira kugira ngo ibi bintu ubigendemo neza, ubyitwaremo neza. Noneho ngaha tugeze, ndashaka kutekereza neza. Kuki Ebola yaje? Ebola niyo ndwara muzandura vuba mu bintu by'ibyuririzi n'ibyorezo. Navuga ko yaje ikatwegera ariko ntitugereho. Kuki Ebola itatugezeho, iki cyorezo kindi cyo kikaba kiri kutugeraho? Reka nkubwire impamvu. Ni ukuvuga ngo umuntu urwaye Ebola ashobora kwanduza kuva ku muntu umwe n'igice kugera kuri 2 n'igice, dukurikije statistique. Nakubwiye ko ndi bugushyirireho hasi aho ibi bintu byose nabikuye. Noneho umuntu we urwaye iki cyorezo turi kuvuga aka kanya, wibuka impamvu nari kukivuga izina, yakanduza kuva ku muntu umwe n'ibice 4 kugeza kuri 3 n'ibice 9, byibuze 4. Uri kubyumva impamvu byakwirakwiriye kuruta Ebola? Ebola ukurikije uko yandura, byibuze abantu benshi umuntu yakwanduza ni 2 n'igice, ariko iki ngiki cyo 4, byibuze 4, 3 n'ibice 9 urabanduza. Uri kumva impamvu ari kibi? Iyo ngiyo irumvikana. Ku bijyanye rero no kwica, nanone tureke gutekereza ngo tuvuge ko kijya kumera nka Ebola. Oya, Ebola ku bantu 100 bayanduye 50 barapfa. 50% by'abantu bandura Ebola barapfa. Ariko ku bantu bandura iki cyorezo ku isi hose bo 1% ni upfa. Nuvuga ngo abantu 100 bacyanduye 1 ni upfa. Rero urumva ko ntago cyo kigoye nka Ebola, ariko wibuke kirakwirakwira vuba, kandi wibuke ko ku bitaro tudafite ibitanda byinshi. Aho tugeze aha rero tugiye kuganira no ku by'ubukungu. Iki cyorezo kiri kugira izengaruka ku bukungu. Nakubwiye ibyo nibyo bintu nafashe igihe nkavuga ngo reka mbyigeho, ndebe icyo navuga ku ruhande rwanjye nshobora gukora, cyangwa se nabwira undi muntu uwo ari we wese dukora iki, twitega iki mu gihe kiri imbere. Kugira ngo manze gusobanura ingaruka biri bugire ku bukungu, nta video nimwe nari nakora ku bukungu. Byambabaje kuba ntarigeze nyikora mbere. Tugiye kubanza gusobanukirwa ubukungu mu buryo bworoheje, twumve ingaruka bishobora kugira, ariko tubanje kumva ubukungu mu buryo bworoheje. Hari isomo bundi twigaga kera mu wa mbere secondaire bita economy, umuntu wari twigishaga, hari aka definition ka mbere nibuka yatwigishije ngo ubucuruzi, yaravuga mu gifaransa ngo c'est l'échange de biens ou de services contre la monnaie. Twese tugasubiza ngo la monnaie. Mu kinyarwanda ugenekereje niho yavugaga ngo ubucuruzi ni ugufata service ukaziha umuntu nawe akaguha amafaranga. Rero urumva ubukungu bw'igihugu cyangwa bw'isi yose nicyo bushingiyeho. Bushingira ku kuba umuntu agenda agahunda service nawe akamuha amafaranga. Ngiri igitafari rya mbere ryubaka ubukungu. Iryo tafari rero ryubaka ubukungu, iyo abantu bari kugurisha babaye benshi, bahinduka isoko. Amasoko iyo abaye menshi nyine aba amasoko, nibwo abyara noneho ubukungu bw'igihugu cyose. Ni ukuvuga ko umuntu umwe yari kugurisha undi ikawa, uwo bari umuntu uri gukora ihererekanya ry'ubukungu cyangwa ry'amafaranga twita transaction. Uri kubyumva, ariko tubyite ihererekanya. Iryo hererekanya iyo ribaye rirenze rimwe, abantu bakaba benshi, bibyara isoko. Urumva ko habaho isoko bacururizaho ikawa, habaho isoko bacururizaho imodoka, habaho isoko bacururizaho zahabu, habaho isoko ry'ibirayi, habaho amasoko menshi. Ayo yose agakora ubukungu. Gusa hari isoko rimwe ushobora kureberaho uko andi masoko ari kugenda. Ushobora kureberaho ubukungu bwose bw'igihugu. Uti iryo soko se niriye? Hari isoko bacururizaho andi masoko, niba ariko nabyita. Ni ukuvuga ngo habaho isoko amakampani cyangwa se ibigo bicururizwaho, ukazana imari bakaguhereza imigabane muri ayo makampani. Iryo ni isoko ry'imari n'imigabane. Ni ukuvuga ngo iyo witegereje isoko ry'imari n'imigabane iryo ari ryo ryose, umenya uko ubukungu buri kugenda, kuko navuze ko bacururiza handi masoko. Isoko ry'imari n'imigabane ricururizwaho ibigo bigize andi masoko. Urumva ko uko riri gukora, uko rimeze, nibyo bishobora kuguha icyitegererezo cy'ukuntu bimeze. Gusa ikibazo mu Rwanda biragoye kubibona, kuko isoko ry'imari n'imigabane ryo mu Rwanda ririho amakampani makeya kandi
biragoye kubyitegereza, ntabwo bafite, naragerageje nkora ubushakashatsi ariko mbona ntabwo bafite data zigaragara nshobora kukwereka muri iyi video ku buryo ushobora kubibona. Kugira ngo musobanurire duhere ku bukungu bw'isi yose aho izo data zishobora kuboneka, ngende nkwereka usobanukirwe neza ngo biri kugira izihe ngaruka ku isi. Turahera hehe? Turahera mu Bushinwa. Itegereze kuri Shanghai Stock Exchange, kuri iki gishushanyo urebe ukuntu mu mezi 6 yari imeze, urebe noneho uko imeze ubu ngubu, urebe igabanuka ryabaye mu bukungu. Urikubona ko byamanutse kabiri. Itegereze noneho Tokyo Stock Exchange, no kuvuga isoko ry'imari n'imigabane rya Tokyo, naryo urebe ukuntu ryamanutse. Reba mu mezi 6 ko ryari rimeze, reba kakanya. Urikubona ko byagabanutse. Ni ukuvuga ngo hari ingaruka zigaragara z'iki cyorezo n'amasoko, n'isoko ry'imari n'imigabane. Kandi wabonye ko isoko ry'imari n'imigabane rigwita ritwereka uko ubukungu bwose bumeze. Tugere hehe rero? Reba muri Amerika. Muri Amerika haba amasoko abiri y'imari n'imigabane, ariko ibyo nahisemo kukwereka niryo bita Nasdaq. Itegereze neza ukuntu ryari rimeze mu mezi 6. Reba kakanya. Ibi rero ni ibintu bisanzwe bibaho. Ubundi haba kuko ubukungu bugengwa n'ibintu bibiri. Kuko umuntu umwe ashobora kuza akagura ikintu bitewe n'ideni, ubundi deni niryo rikunda gutera ihungabana ry'ubukungu. Aka kanya rero siryo ryabiteye, naryo biri bugireho ingaruka. Ahubwo byatewe nuko abantu bafite ubwoba, abantu ntibari gukora, kandi gukora niwo musingi w'ubukungu. Nuvuga icyo bita productivity cyangwa productivity, umusaruro wavuye mu bikorwa niwo uba umusingi w'ubukungu. None akanya abantu ntibari gukora, abantu bari mu mazu barafunze, inganda ntiziri gukora. Uri kubona icyabaye. Gusa ibi byabaye bisanzwe bibaho. Uribuka muri 2008 ibintu byabaye? Sinzi niba ubyibuka, reka mbikwibutse. Muri 2008 ubukungu bw'isi bwagiye ntaho ubungu bakakanya buri kujya. Haba ubukene muri Amerika no mu bindi bihugu. Ibyo ngibyo byabaye nibyo byongeye kuba ubungu. N'iki cyorezo kitabaho byashoboraga kuba bitewe n'ikindi kintu, ariko aka kanya nicyo kibiteye. Kuko nkuko nabigusobanuriye, ubukungu nanone bugirwa n'amadeni. Nuko inaha kubyumva biragoye kuko twe ntabwo dukunda gukoresha amadeni cyane, credit card nkuko abazungu babikunda, ariko ubundi ubukungu habamo ideni, ku buryo nyine hagomba kubaho igihe amafaranga ari kugenda umuntu akumva akize, n'igihe ajya kwishyura ideni agakena. Ubu ngubu rero bwo byatewe n'iki cyorezo. Rero kugira ngo twumve ingaruka neza, twibaze ko byigeze kuba, kuko utabyibajije ntabwo wabonekerwa ngo umenye ngo imbere hari iki. Ahubwo tubyibaze mu jisho ry'ibyigeze kuba, tuvuge ngo kera habaye iki, buhabaye iki. Dusubiye 2008 nka byende byabaye ku masoko y'imari n'imigabane nakweretse, niko byagenze nabwo. Isi yose yaguye mu bukene, isoko ry'imari n'imigabane hose rigenda rigwa hasi. Byagize ingaruka ku Rwanda rero icyo gihe u Rwanda, ukurikije amakuru yatanzwe na Minicom mu kigo cy'ubucuruzi mu Rwanda, yavuze ko muri 2007 u Rwanda rwari rwohereje mu mahanga ikawa ingana na miliyoni 2.4 z'amadolari. Ni nyinshi, miliyoni 2.4. Uzi cyabaye muri 2008? Kuko ubukungu bw'isi bwari bwaguye hasi, bohereje 0.7 miliyoni 0.7 z'amadolari hehe hanze. Urumva kuva kuri 2 kugera kuri 0.7 amafaranga yinjiraga mu gihugu yari kugabanuka. Noneho utekereze ku mabuye y'agaciro. Ku mabuye y'agaciro ubusanzwe muri 2007 bari bohereje 4.6 miliyoni 4.6 z'amadolari. Muri 2008 bohereje miliyoni 1.7 z'amadolari. Uri kumva kugabanuka, miliyoni 3 zose ntizigeze zigaruka mu gihugu. Noneho kubijyanye n'ibireti, ibireti nabyo ni ikindi gihingwa kivamo insecticide n'ibindi bintu byinshi, bohereje mbere muri 2007 miliyoni 3 z'amadolari. Ariko muri 2008 kubera ryahungabana ry'ubukungu bohereje ibihumbi 352 hanze by'amadolari. Uri kumva uko kugabanuka, miliyoni 3 na zose ntizabonetse. Noneho muri iki gihe bwo uribuka initiative cyangwa se ingamba u Rwanda rwari rufite. So zibuka Visit Rwanda niyo aka kanya iri mu bintu byinjiriza igihugu cyane. Wibuke za nama nakubwiye zahagaze zose, nakubwiye ko byibuze zifite agaciro ka miliyoni 8 z'amadolari. Ibyo ni bikeya nkubwiye. Utekereze n'ibindi bintu utaratekereza aka kanya. Uri kumva ikintu bizateza
aka kanya dushobora kuba tutari kucyumva, ariko mu buryo runaka muri ekonomi y'igihugu ntabwo ukwiriye kugira ubwoba, ariko ukwiriye kugira icyo ukora, kuko urumva ko ubukungu bw'igihugu bushobora kugira ikibazo. Niba ubw'Amerika bwagize ikibazo, niba ubw'Ubushinwa bufite ikibazo, ubw'Ubuyapani, ibyo nibyo nashoboye kwereka muri iyi video, nuko n'ubwacu bushobora kugira ikibazo. Niba bushobora kugira ikibazo rero, akenshi ikibazo kibaho ni iki? Akenshi ikibazo kibaho n'ubushomeri. Reka mbikwereke, itegereze kuri iki gishushanyo urebe ukuntu muri 2008 ubushomeri bwari bwaragabanutse, kuva muri 2008 bugahita bwiyongera cyane. Ibyo byose ni ingaruka z'ubukungu nyine buba butifashe neza, bugenda buteza ikibazo. Urabona ko byageze aho bukanongera ton y'ubushomeri kagabanuka, ariko muri 2008 abashomeri bahise baba benshi. No kuvuga ngo mu gihe cy'ihungabana ry'ubukungu hari abantu baba bafite company zigafunga, hari ababa bafite akazi bakagabanyirizwa umushahara, ntago umenya uko bigenda. Gusa nta gihungabana ry'ubukungu ry'icyo gihe ryagize ingaruka nini cyane, ariko ryararigize ku Rwanda. Ntekereza ko nka nyuma y'umwaka cyangwa ibiri nibwo byari biri kugaragara. Dufate izihe ngamba rero? Kugira ngo tumenye ingamba tugomba gufata, tubanze turebe ngo ibindi bihugu byafashe izihe ngamba, leta y'u Rwanda yafashe izihe ngamba, noneho nge nawe tumenye ngo turafata izihe ngamba. Kugira ngo noneho tumenye ingamba dukwiriye gufata, reka dutekereze. Mu Buyapani bafashe izihe ngamba? Ndakubwira izo mu Buyapani bafashe, mu Butaliyani, muri Amerika ndetse no mu Bushinwa. Ikiza mu Bushinwa nubwo ariho virusi yatangiriye, kuko ubutegetsi bwahatari demokarasi cyane, bo bafashe ingamba zikakaye, bafite ubushobozi bwo guhita nyine abantu bafata ibyemezo, bahita bafata ingamba zigirira neza abaturage. Nubwo akenshi nyine twumva ko mu butegetsi butameze nk'ubwo muri Amerika biba atari byiza, ariko uraza kumva ukuntu mu Bushinwa bafashe ingamba nziza. Noneho tuze kureba ngo mu Rwanda izafashwe n'izihe, ni ubuhe buryo nge nawe izo ngamba dushobora kuzikoresha twirinda iki cyorezo, ndetse nanone tukazikoresha turinda amafaranga yacu tutazakena cyane. Nubwo mbizi neza ko nyuma y'ibi ngibi dushobora kwiyumva ko twakennye, ukumva ko mu mufuka wawe kabisa hakamutse, ukumva wananutse mu bijyanye n'amafaranga, ukumva nta nyakubahwa ugifite mu bijyanye n'amafaranga. Yego, ikintu cya mbere mu Buyapani bakoze ni ikihe? Ni ugukanda like. Nakubeshyaga, kanda like kuri iyi video kuko igihe maze ndi kuvuga ari kinini. Yego, mu Buyapani bakoze ikigega cy'amayeni miliyari 1.6 kigeneye guha inguzanyo business ntoya n'iziciriritse, kuko urumva ko muri iki gihe business zitari gukora, hakaba harimo ikibazo, bagomba gutanga inguzanyo nanone bakayitanga ku nyungu ntoya. Nicyo ngicyo bakoze. Nanone bafashe ikindi kigega cya miliyari 45 bagishyira mu buvuzi, nanone gufasha izindi business zijya kuba zisumbuyeho. Mu Butaliyani rero iki gihugu nicyo cyashegeshwe cyane n'iki cyorezo mu Burayi bwose. Mu Butaliyani biyemeje kugabanya umusoro kuri business zangijwe n'iki cyorezo. Izo zikubiyemo gutwara abantu n'ibintu, transport, amahoteli n'abohereza ibintu mu mahanga. Ubwo amahoteli bita wumvamo n'iby'ubukerarugendo bindi, business zijya gusa gutya. N'abohereza ibintu mu mahanga bemeye kugabanyiriza umusoro. Tukagera muri Amerika. Muri Amerika rero bityo bakoze nicyo kigaragaza ko ubukungu bw'isi buri habi. Bakoze ikintu batigeze bakora bagiye muri 2008 igihe ubukungu bw'isi bwagwaga. Uti bakoze iki? Ni ukuvuga ngo hari ukuntu leta ifata amafaranga ikayaha amabanki, yarangiza nayo ikayaka inyungu iyagaruye. Leta, ubwo nimvuga leta wumve nka beneri yaho, Central Bank cyangwa banki nkuru y'icyo gihugu. Ni ukuvuga ngo bemeye guhereza amabanki amafaranga ku nguzanyo ya 0%. Uri kubyumva? Nuvuga ngo barabahereza inguzanyo nta nyungu. Kugira ngo bigende gute? Kugira ngo nabo bahereze inguzanyo abacuruzi, ekonomi yongere izamuke, ubucuruzi bwongere bukorwe. Icyo kintu zigiye cyaheruka gukorwa ni mu kintu muri Amerika cyabaye mu 1930, niryo hungabana ry'ubukungu rikaze ryari ryarigeze ribabaho. Habaye icyo bita Great Depression. Ntabwo nzi ko nabisobanura mu Kinyarwanda, ariko ni nkaho navuga ngo ni ukwiheba mu baturage kurenza urugero. Habayeho ihungabana ry'ubukungu icyo gihe rikaze ritari ryarigeze ribaho. Urumva ko rero n'iri ngiri rishobora kuba ribi ukurikije ingamba muri Amerika bafashe. Gusa ntupanike, kugira icyo ukora nibyo by'ingenzi. Mu Bushinwa rero habaye iki? Mu Bushinwa, Ubushinwa
Buko kuko abayobozi nyine bafatira ibyemezo hamwe, ntago ari demokarasi nka yindi yo muri Amerika ngo president aragenda ajye kubwira Sena ngo abehereza icyo bita bill ngo nibirangiza ngo barebe niba bayemeza. Oya, mu Bushinwa amategeko ava ahantu hamwe bagahita bayakurikiza. Mu Bushinwa bemeye kugabanya amafaranga abantu bizigamira, kwa kundi bagukata ku mushahara wawe ukaba uri kuzigamira pension, kwa kundi dutanga amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza. Ayo yose mu Bushinwa bemeye kugabanya ku buryo umuntu nahembwa amafaranga ye byibuze abona afite menshi, kuko urumva ko hari ikibazo. Ikindi kintu bemeye ni ukugabanya VAT cyangwa VAT, ni wa musoro w'inyongera agaciro mu Rwanda ni 18%. Bemeye nawo kugabanya bakawushyira hasi ku buryo VAT buryo itangwa n'umuturage kandi nizo company yayihaye zisubiza leta, byibuze abantu bumve ko amafaranga ari gusikira. Noneho ikindi kintu bemeye ni ukugabanya ibiciro by'umuriro ndetse na gas ni essence dushyira mu modoka kugira ngo abantu nyine bumve biboroheye. Wibuke mu Bushinwa ni wa none iki cyorezo kiri kugabanyuka. Noneho mu Rwanda tugeze kuki? Ni ikihe kintu leta iri kutubwira? Wibuke nakubwiye ikintu cya nyuma turi busorezeho, ikibanziriza cya nyuma. Bwa nyuma ndi bukubwira aho wajya ukura amakuru, ikibanziriza cya nyuma ndi bukubwire icyo nge nawe dukwiriye gukora. Nge nawe dukwiriye gukora iki ngo twirinde ko ibi bintu bitoroshye. Mu Rwanda tariki ya 18 z'uku kwezi kwa gatatu, aka kanya ndi gukora iyi video ni tariki 19, ni ukuvuga ko ari ejo hashize, BNR cyangwa se Banki Nkuru y'Igihugu ifatanyije n'amabanki yose n'ibigo by'itumanaho kuko nabyo bigira mu nshingano zabyo burya guherezanya amafaranga kuri mobile money n'ahandi, ngiye kubwira imyanzuro bafashe, imyanzuro bahuriyeho, none turebe icyo twebwe dushobora kuyungukiramo. Ikintu cya mbere, umuntu wese ufite business cyangwa se umuturage ufite inguzanyo ya banki akaba atari bushobora kuyishyura kubera ibi byabaye, bavuze ngo banki zimworohereze, ntizijye mu byo guteza ingwate cyane kubera iki kintu ni ikintu kigoye. Niba rero business yawe ubona itari kugenda, wigira ikibazo cyane, ntago bari buze kuguteza ikibazo kuri ya nguzanyo ufite. Nanone leta cyangwa Central Bank, BNR, Banki Nkuru y'Igihugu yasohoye ikigega navuga cyangwa se amafaranga angana na miliyari 50 z'amanyarwanda. Zigenewe iki? Zigenewe gufasha banki zishobora kugira ikibazo muri iki gihe, ku buryo bashobora kujyayo bakayefata. Ntago ndi ubijyemo cyane kuko ni ibintu bya economy, kubisobanura cyane biragoye. Nuvuga ngo banki zifite ukuntu zikorana na BNR kuko ariyo nyira amafaranga, bakagira uko bayahererekanya, banki igiye kugira ikibazo ikayifasha. Muri icyo kigega banki zishobora kujyayo zikajya gufata ayo mafaranga, nkubitse ko ari angahe, miliyari 50 z'amanyarwanda. Ikindi kintu, kugura bond za leta z'amapuro mpesha mwenda bisa nkaho byahagaze, ahubwo BNR y'ikabiri gusa naho iri kongera kuzigura ku bari baraziguze kugira ngo bashyire amafaranga nanone muri economy, bongere basubize amafaranga mu kuba ari gukora nyine abantu bongere babone amafaranga. Yego, urumva ko ibyo nibireba banki bisobanuye iki? Ubucuruzi bwawe niba uri kubona nyuma y'ibi ngibi ushobora kuba bibi, ushobora kuvugana na banki, niba ufite uburyo banki kuguha inguzanyo ugakomeza ukabuzahura byakoroha. Gusa nanone usetting intego zishyize mu gaciro, ntupfe gufata inguzanyo nyine kuko bishobora kusa n'ibyoroshye muri iyi minsi, kuko ubucuruzi bushobora kuba bubi bigatuma utayishyura mu buryo bworoshye. Izindi ngamba zafashwe noneho zikorohereza wowe nyine umuturage usanzwe, tureke kuvuga mu bukungu muri rusange. Ubu ngubu ikintu cyiza, uri kubona ko iki cyorezo gishobora gukwirakwira ku muntu asaranganya amafaranga n'iki. Biroroshye gukura amafaranga kuri banki yawe ukayashyira kuri mobile money. Nivuga mobile money wumve kuri telefone nyine. Biroroshye ni ibintu byoroshye, n'ubuntu. Rero niba utari uri muri ubwo buryo, kuko ntago wamenye ko mu minsi iri imbere bizagenda, niba ari abantu 11 akanya ndi kuvuga banduye, hari igihe azandura benshi banki zigafungwa. Genda ujye mu buryo bwo gukura amafaranga ukayashyira kuri telefone. Ufite amafaranga kuri telefone, kuyoherereza umuntu noneho ubu n'ubuntu. Nanone kwishyura kuri POS, twa tumashini abantu bishyuraho, cyangwa kwishyura umucuruzi kuri mobile money, nabyo ni ubuntu. Urumva rero ni byiza ko wari amafaranga uzabukoresha ukayakura kuri banki ukayabika kuri telefone mu minsi mike, kujya kuri banki ntibizaba bishoboka. Wenda bishobora guhagarara ibyo bitarabaho, iki cyorezo kigahagarara, ariko bibaye ngombwa mu nshingano leta ivuga zo kwirinda, banki zikaba zifunze. Jya kuri banki ugira amafaranga ubika kuri telefone cyangwa ku ikarita, ku buryo ushobora kuyakoresha mu buryo bworoshye, kuko ni ubuntu. Kuyakurayo ukayazana kuri telefone ni ubuntu, ntabwo mvuze ngo yakuriyo yose, oya, ushobora kugirayo usigazayo, ariko
igihe uzajya kuyakurayo no kohereza ni ubuntu. Ubu ngubu rwose ni ubuntu, ibintu byose ni ubuntu. Ibindi bintu ni ibindi biri muri economy bya cyane, ibyo ntabwo ndi bubijyemo, ibyo nibyo numvaga bishobora kumvikana. None aha ngaha tugeze, navuze mu bimwe mu bintu ushobora gukora, ibintu nge ntekereza ko ari iby'ingenzi nshobora gukora muri aka kanya. Aka kanya ikintu navuga ni ukwirinda kwinvestisa mu kintu icyo ari cyo cyose. Kubera iki? Ntago dushobora kumenya uko mu mezi 6 ibintu bizaba bimeze, ntago twamenya uko mu mezi 5 ibintu bizaba bimeze. Rero niba wari ufite umushinga w'amafaranga ushobora nko kubakisha inzu kugira gute, niba atari menshi cyane, gerageza ube utuje, ugira amafaranga cash nyine, ashobora kuba ari muri banke, ashobora kuba ari muri telefone yawe, ariko ugira amafaranga afatika. Ikindi, gukora bije, menya kugura ibyo ukeneye. Mu bintu byose byane twita mu cyongereza expense, mu bintu ugura, gerageza ugabanye. Ikindi kintu ubishoboye, kuko mu minsi izaza ibintu bishobora kuba bigoye, niba tuvuga ngo dukorere mu rugo n'abacuruzi bazagerageza gukora mu rugo, ukagira ibintu ugura ushobora gushyira mu rugo, ushobora kwifashisha ibyo kurya cyangwa ikindi kintu. Ibyo ni byiza. Gira cash kuri wowe, ugira ibintu mu rugo ushobora kwifashisha mu gihe bashobora kuvuga ngo hamara icyumweru tutajya guhaha, hamara ibyumweru 2, hamara ukwezi. Ntago twamenya ngo ibintu bimeze bite. Ikindi kintu, niba ufite business uyu munsi, gerageza uhamagara abakiriya bawe, ubahamagare ubabaze mumeze mute, kugira ngo umenye uko nyine mu minsi iri imbere bizamira, umenye niba uzaba ufite abakiriya, umenye uko wapanga, umenye niba business zawe zitari gufunga, umenye nyine uko ushobora kwitegura. Ikindi, niba hari umuntu ukurimo amafaranga, niba uri company cyangwa ikindi kintu, izo outstanding invoice zose zazindi batakwishyuye, gerageza uzishyuze hakiri kare. Bishobora kuba ngombwa ko business zihomba, ntago ndi gukanga abantu, ariko gerageza ubitekerezeho. Ishyuza amafaranga y'abantu bakurimo ubu yafite hafi, kurikirana wishyuze ubu yafite hafi, wicara utuje. Icyo navuga ni iki, ibintu byose hari abantu bari gutekereza ngo ni Harmagedoni, ibyo ntago mbizi, ntago nzigiye izazira. Harmagedoni ni abakristo bizera ko ari intambara y'Imana, ntago nzigiye izazira. Icyo nzi cyo nuko ihungabana ry'ubukungu ribaho rikongera rigashira, habaho ibyorezo bikongera bikagenda, nayo niza ntago tuzaba tuzi ko ari yije nyine izaza. Ariko icyo navuga ni iki, ntupanike, ntugire ubwoba, fata ingamba, ugira icyo ukora. Ntago ubukungu bw'igihugu buzahungabana ngo abantu bose bakeneye, ntago ari ibintu byatari. Hari indi video nzakora, nabonye guverineri wa banki nkuru y'igihugu, hari interview yakoze, sindayigaho ngo ndebe icyo nshobora kukubwiramo, kuko nabonye yikoze ku kinyamakuru kivuga icyongereza, nshobora kugira icyo nyikoraho. Ibyo byose ni ibintu nshobora gukora mu gihe kiri imbere, ariko nta kintu kigikuba cyane cyacitse ku buryo wagira ubwoba bwo fata ingamba. Buryo ugize ubwoba bushobora gutuma udafata ingamba. Niyo wakura amakuru rero, ikintu cya mbere nabikubwiye, irinde ibihuha, ibyo bintu biri guca kuri WhatsApp bicicikana. Reba ibigo nyine bya Minisiteri y'Ubuzima, RBC, ikigo cya Rwanda Biomedical Center, gicishaho amakuru ya nyayo. Ikindi, ukurikirane amakuru atangwa n'umuryango, ikigo cy'umuryango w'abibumbye gishinzwe kwita ku buzima, OMS cyangwa WHO. Ikindi, niba ugiye gukurikira abantu, ntugakurikire umunyamakuru. Abanyamakuru bakunda gukunda byacitse no kuzana amakuru y'ibihuha, ibyo ntubikurikira. Noneho rero sasa, icyo mwifurije, uguma amahoro, nanjye nyifurize kuguma amahoro. Tubonane muri video ikurikira. Ikindi nakwibutsa, kora like, kora subscribe, ukande kuri iyi video, cyangwa ukore subscribe hano nkuko nabimaze kubikubwira. Ciao ciao, bye bye.